Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Ribhoi Tourism and Environment Development Forum haringkat ka jingetre lang bat ka right Nonglingdo, jong ka Ribhoi District, kilaray ban pli pa iba no ya ka Krem Lambit, kabadan ha ka Jaka, kabalatip kum ka Pena Kendeng, kabadang hap ha po upur usam jong ka right Nonglingdo, ha ka Kendai Trik ubna yayong arajar arpuway, da ka jingtmu ban penlong ya ka ni ka Jaka kum ka way ni ki Jaka jengok kai perthei, ka Bapawnam ha Ribhoi District. Yakani ka jingtmu ban play pa ba no yakani ka Krem Lambit layatho da president jong ka forum uba plilat tiuso badru ulingdo jong ka right Nonglingdo uba sensi lingdo haba krench kilat pathai khubor menta kasngi hanong po kini ki arngut kiliyatho ru ba yakani ka Krem Lambit on one ban play da chairman jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation uba Sanbor Shulai uba longru u MLA jong ka South Shillong constituency ha ka ba an siadon langru ki MLA na Ribhoi District. So ni pam instruments today ni na kita banyak kita ya ka impli di dunia ya ka nak kendeng tourism spot area pada spot right Nonglingdo jadi ka penanam sekarang dari ka Krem Lambit ikut di ni harakat ka Dorbarang Nonglingdo dan ka forum ni mu ya ketika Krem Lambit nak kita pelong no kawin nak ka tourism spot area di lapan baik bahkan kendai terik ka forum bandio ban pli pa ibano syak pertei na kabunta di ka Pena Kendeng kepada ka Krem Lambit kepada apa kari karai kujungi dengan aku menunjuk hot aware di Remba Senong di Nongyalam Senong di Seni Samla jom di Senong per di bahasa apa kari karai berarti subhanallah di sakti dalam hikmat di kesu na kabunta ban yoi dalam hikmat ba nila plino ya ketika nak Kendeng tourism spot area kathau jungi kalong ban penruspa ya ketika thai kadong kajongi dan akan turis kan pli menunjuk kai nak kalian sodong pertei diwan thai dari jaga jungi keslong kathau jungi kinjimja ban kinyo amai kaji babial je tentang khot nower sin ya kini ki para susnong antam ki para ring parara di bahap ko ilaka sadarship bakin subha di para longsan para lingdo di longsan dan san hagui pat kirai bakin ga don lang ha ketika sini nang kan long ka ba ipu iping nang ba program kan long ka job nang ta kan ga jitu mu gejungi nang ta bu long do nang ni sikmat ya kan ga jitu mu gejungi ka pun wilai ko ta ka barai nong do menta ka kendai terik in pleno ya ketika Krem Lambit ko Pena Kendeng ketika jingtmu ko ba nagalin ko forum gejungi ladon di trilang dekat bat ka right Nonglingdo hakaba ila khot ye ba Sanbor ubade MLA ba Sanbor Sulai MLA juga Labang belum lu chairman juga Meghalaya Tourism Development Corporation dengan kawasan BSC hingga juga besar juga tourism department angkat lokal MLA ini bagi MLA kita itu special invitees banyak pencingai dan mereka sini perlu hampir paham dulu